Dorbin saya sini piang subhai pi pastor bat kundu yagi parlap baro ki ba yeso bat ngi nagawai ga episode syahwai pat. Hagani ka benta ka benta nginya puli bat ya persyang ban ya keren ya ka kitab Genesis ka lenong ka basau ko pra. Nah sowam kerpat ipi pastor menyelam jengmut khmat apa dei ba kani ka benta. Komentar bila apa ka dendong ke pasok kupra dan kan bahahi ban share screen kenang minyak bat puli bet ya ka teks kenang ba minyak banyak keren. So ya sedang shwa nak ni ka dekat ke ba ningkong la kan ni ka tu ang ni kan saya tu igi kum tu bla bu ha ki dak ki kamar ben hajrong bau Jacob ukar ku ya Efraim bat ya Manase. Tangan puli ni ka dekat ke ba ningkong. Bat kala jiaru nandalala kini ki ai ru ba wei ulale yathu how Joseph hakmi ukpa jumi upang anda kumta ulashim yaki kunshin rang jung u bar arngun lembat u umanase bat u Efraim to hakan ni ka khot ke baningkong kam dadan ai ya ngi ka bangi jakren hendai ka shulong tang ka jinyathu ba u Jacob mentate uladon hi Hatmir sabaun kelak nok nak nikah pertai. No yang kata ti ni poi syakta ka jing smuthu kolong nomor hang ni saya thu syapang jong ka jing sitom ka jong u Jacob bat bons ula jan ya partat. Ti ngila syu kham ya kloi khendiat ka kom kren nomor ba tak ada ya tar kini ke bentang ni ke ba lo ngila ada bi puli kini ka dekat kali ni kali ndong so ku pra tementai nomor bi sedang kum ni ingin hab ipun jengmot ru syata. To katu kajing itu untuk sepang jong kajing sitom kajong u Jacob. Kalau pelong pat yau Joseph beradab shim ya kajing kular beradab smai kamal ujong kapa. Baun tep ila ujong kapa hakari Egypt kumpul berapun smai na kridap yan ka lendong ke pasang punyo. Dan rehang ni habau kapa usitom ha kajing laut temben u Joseph uli yalam ila kijong kihun senrang syau Banyasiem ila ujong ukpa kemudian ukpa jong Joseph kan Jacob te kam dadan dia imeh ni banyak keren ni fidan ini ban om Nga sudan tang kumni bang baladang ikan mau ya ka lenong ka basau punyo ka benta ya hadu kadai ka jing ya keren apdeng armut kirang ba Jacob kumuway ni kirang ba ubala yar karata wadu Joseph ukhun yu kumuway ni kirang ba wadang samla dang klan pura kajing ya keren apdeng jing ki arngut hakatu kelenong sa punyo ki benta yu hadu ujong ka ki kedo syagi benta jong kajing keren ka jong Jacob la rabu de kwe gentien u Jacob u suthu biang biang bakarta jong u aslak ndo kalajan poi sebukun waru Jacob upet syakmat ya kata ke benta om na kaji kuslai Henry upen kamti hakar san perkhat u Joseph ya ka rokom perkhat kabalong lala kan ong ban sandur ya ka lawai ka ban sawan ada bu de ki ketien jongi menta kamut ka kenja kenja ketien ban bu lupa ya ka ka mau Joseph di ban le dien mau kupa ju klan dan lebih poi pada ani lenong ka basau pupra Marsen sedang kadon bet ke jinget ho kamu mon dan manu naga ying ke jong Jacob lani naga trep jong Jacob ngani naga ying jan jong Jacob bapha kubor shau Joseph bau kupa jong u dan pedeng gajing shiton bat kani gajing pha kubor
kedau sya yang ini baka jing sitom kalau ada yang balak hamban yau jakob baka respon ane ka jing panpai ke jong Joseph ya kani ka benta kalong wood ukre ban le yashem ya lau jong pa da ka perhat biang ru banyalam ya lagi jong ki kun shenrang arngot ki bau lakha hari Egypt but kani ka jing i ke jong nga kalong ba Joseph usngo thu biang bakata ka khubor ka bawan lam jo kadai ka khubor ka ba nam ta ka jing im jong jakob anai ka jo khubor pat ushim ya kani ka benta ban long kung ka kabuk ser ka burupa ban pen yo ya ka jingkar khu na lau jong pa shala ki jong ki khon kata ka benta pstol ba i Oh, jak tu kebenta jong ke jingkar kru. Kan sawan kambadin. Raya mentahi kini ka jingo ka jong Joseph ilau jong kwa. Balong ru kalat ya ka wa unjo wan yalam wan yadon marjan lem balaki jong ki khun rit ki jong u. Marha kitu ki khana ki bisa kamal. Yem shim laya kendu lan yem shim laya osngo. Sepang jong ke jingesiem jong kwa jong Joseph ya ki khun jong Joseph. Kani kadi kasin kabani kong kabaki yo ya kawan yeshem. Jadi ingin ya jam susu satu dekat ke baar nang bakal nyerap nak benta jongi paro. Bar weiru ulayathu hau Jacob de ula ong. Akmi u Joseph ukun jong me u wan cheme. De u Israel ula pinshat yela de bat ula shong hakajing tia. Kani kalong kabeta jong kajing itu bat kabadai the way pat de ta kalong yeng long sem ke jong u Jacob balayathu u Joseph meta ulawan banyeshem ya u abo udah na pling joka jingpa ko kabangyo i hang ni ong pa harau jong khun habon menjgo ung kwa mati pau hadu kat no kajur kajing sitom o udah ta kalong kabangyo i nakaliang jong u Israel hang ni nani Jacob kabaar pat de ni kajing le kalong ru kajing piang burom ilau jong khun upamenta hak Egypt ulong u nong senjar ni kajing piang wat hapleng jong kajing pang open kre ila di banyak menyesiam pat nang jong pun nong kajing pang kala tai ke bajur tang ba ukerda yaksai halak kat bakla ke bor pan peti ba ubit ubiang usyong no haka jingtia long kani kajing le kajong u Israel dan u Jacob haba open kre ban siam ya jong u pun dia ban ong dah kumui dia boleh beli dia pemta kata te inem yo jubab ni kawai ka bang i kani ka benta ba pastor kalong bang hawo Joseph upoi ha ka tingkong yeng ka jong pa jong na i kamba ki bu baik bu renti kadang bu dak tin pareng mo ka privacy de ka jinglong karpang ka jo u Jacob hala ka jong samra wani kong kata kabut u Joseph anaki khun arngot shim rum puk shik kamra ka bodan Jacob kadan ka privacy maintenance samta ka ba arpat kuma pi ong u Jacob pan awo open kre eladi hapadang ka jingpang u kan rong ni eladi katu kan tin ong pen shat bahai eladi ngaso ku ma u kan rong ni eladi ban shong
hakata karukom mau niyo man pediang yalau jong kun Joseph badi giksi ujung uanwan kai magadan ka privacy maintenance nagaliang da ye ngajong jukom pat kadan ru nagaliang ujokom ban pen i kata kamu fiong ban pen i yalau jong kun mo pediang soba wat hapedeng kajing ban jong kajing sitom. So bentar visi te kanum da dai ini kalau ka bangi perkat na ka rokom perkat ke jungi bentar. Andre har tu ko por te nomor bikidon kishakri shakor. Ya ada banyak tu markiliang prashakri. Ba ya ke kubor jong ka jing sitom ke jong u Jacob ada rak ke kubor syau Joseph. Mak mentap dia ke kubur ke wan nang nau tu beli itu syu Joseph kalau mau Joseph mentah ulah pun kriya ya kawan wan bula ada nanti. Leitan kata. Jika privacy hi ladang ihap banyak keren kanum dade ang kanum dade ya kan ika kana kabah ya kenduk mentah. Ya kabah ide privacy tingin say shame kam hadin anda haba akan long scheme kelawan hak jing sanjur ke patumai hak jing ya dinti jong ka jak Israel. Wah, kemudian ujung sim di hang ta big sa I kadur kadar jong jadi kajing long ya ka kai ka fi ang ka privacy ya hang ni tingin numpat inyat ya ka ni dang si I minta untuk dekat ke baar mau Israel ru open kre ya ka bat piliang ngila ujong pun kung sim tip ba Joseph unwang ringkat pat laki jong ki kun ki jong Andre ya ka belati kena ti kalong ba Joseph ladan ha ti bron jengo ilo jok pa mlalen hi bangin hak man benrok ang ni bakajing wan jumo jong Joseph mentaru kadai hi kajing bat ya ka kular bola klay la ka jutam ka jing bit smai ke jong u Jacob kupajong